Da biste imali visoko znanje, krenite sa žirafom na putovanje. Povešće vas put najbolje igraonice, pravo iz naše pačije učionice. Ja sam pače drakće, radoznalo i hrabro, sa mnom svaku državu poznaješ lako. Jafa, žirafa, visoko vidi sve, korak po korak vodi nas kroz ceo svet. Pačija učionica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Zašto tako mašeš tom četkicom kao da praviš čaroliju? Ne pravim čaroliju, stvaram remek delo. A gde je to remek delo? Pa tu. Ali to je hleb. To nije hleb, to je umetnost. Meni izgleda kao da si nacrtao doručak. Pa možda je to gladna umetnost. Čekaj, gde na svetu je doručak toliko važan da ponekad završi na slici? To moramo da otkrijemo. Hajde da pitamo Mravka. Potraži zastavu pored koje se nalazi trag koji si malo pre video, dok su Jafa i Drakče razgovarali. Kada ga pronađeš, zajedno ćemo otkriti o kojoj državi se radi. Tako je, drugari, to je Francuska. Ovo je zemlja koja ima jednu veoma elegantnu zastavu. Kao i italijanska, ima 3 boje i pruge koje stoje uspravno. Plava boja na samom početku predstavlja slobodu. To je kao kada trčite po livadi i osjećate se srećno jer možete da se igrate i istražujete svet. Ona nas uči da je važno da svako dete može slobodno da raste i sanja velike snove. Bela pruga u sredini je znak za mir i jednakost. Ona nam poručuje da smo svi mi, iako različiti, zapravo jednako važni. Baš kao što su u vrtiću i školi svi drugari podjednako bitni, tako je i u Francuskoj. Crvena boja na kraju predstavlja ljubav i bratstvo. To znači da Francuzi čuvaju jedni druge i da su povezani kao jedna velika porodica. Eto, to je zastava slobode i ljubavi. Pričalice Jeco, ove 3 boje kao da su naslikane nekom magičnom četkicom. Možeš li da nam otkriješ gde se na mapi sakrila ta zemlja umetnika i zašto je njihov hleb tako neobičan i dugačak, baš kao neki ukusni čarobni štapić? Francuska se nalazi u zapadnom delu Evrope i izlazi sa jedne strane na Sredozemno more, a sa druge strane na moćni Atlantski okean. Međutim, Francuska nije samo zemlja plaža, već i zemlja skijaša. Naime, na jugu Francuske nalazi se planinski venac Alpi, na kojima se nalazi i jedan od najviših vrhova Evrope, Mont Blanc, koji je visok skoro 5000 metara. U Francuskoj postoji i pećina u kojoj su ljudi pre mnogo godina crtali po zidovima. To je pećina Lascaux, a kroz te crteže možemo da saznamo kako su ljudi nekada davno živeli. Glavni grad je Pariz. To je grad pun svetala, mostova i lepih zgrada. Pariz je ipak najviše poznat po Eiffelovom tornju. To je ogromna kula od gvožđa i metala koja je teška bar 1000 slonova. Eiffelov toranj noću sija kao najlepša novogodišnja jelka. Tamo se govori francuskim jezikom. U samom srcu Pariza nalazi se Louvre, najveći i najpoznatiji muzej na celom svetu. Zamislite, taj muzej je nekada bio ogroman i moćan dvorac u kome su živeli pravi francuski kraljevi sa dugačkim hodnicima i tajnim odajama. Na samom ulazu dočekat će vas velika staklena piramida koja sija na suncu
i izgleda kao da je stigla iz nekog crtanog filma iz budućnosti. A unutra, iza debelih zidova, čuva se najslavnija slika na planeti, Mona Lisa, čiji vas tajanstveni osmeh prati u koju god stranu da se pomerite. Louvre je toliko ogroman da bi vam trebalo nedelju dana hoda samo da na brzinu pogledate svako blago koje se u njemu nalazi. A po čemu je još poznata francuska jafo žirafo? Poznata je po Roquefortu. A, znači to je neka vrsta muzike? Ne, dragče, Roquefort je vrsta sira, a muzika na koju ti misliš je rock and roll. I nije poznata samo po tom siru. U Francuskoj se proizvodi još mnogo vrsta sireva. Čekaj, znači treba da dodam i sir u ovu moju gladnu umetnost. Mislim da bi to onda bila baš lepa slika, a Francuska je poznata i po umetnosti. Tamo su slike svuda, u muzejima i galerijama. Znači ljudi idu da gledaju slike doručka? Ne baš doručka, ali razna umetnička dela. Ali Francuska nije poznata samo po umetnosti. Francuzi su smislili i jedan veliki balon koji može da se leti. Francuska je poznata po ukusnoj hrani. Najpoznatiji je baget, dugačak hrskav hleb koji Francuzi obožavaju. Kažu da je napravljen tako da može lako da se ponese sa sobom. A tek sirevi. U Francuskoj ih ima toliko različitih da biste mogli svaki dan da probate novi. Francuska je i zemlja umetnosti. To znači da su mnogi slikari, pisci i muzičari baš ovde stvarali svoja dela. Kao da je cela zemlja jedna velika inspiracija. I znate šta još vole Francuzi? Bicikle! Tamo se održava jedna od najpoznatijih trka na svetu, Tour de France. Biciklisti voze kroz planine, gradove i sela i to traje danima. Da li znate ko je smislio bajke o pepeljugi, uspavanoj lepotici i mačku u čizmama? To je bio francuski pisac Charles Perrault, koji je pre mnogo godina napisao ove čarobne priče koje i danas svi volimo. Francuzi su bili i neverovatni pronalazači. Oni su prvi smislili kako da ljudi polete visoko u nebo pomoću ogromnog balona na topli vazduh, ali i kako da bezbedno skočimo sa visine koristeći padobran. Ja sam naučio nešto novo. A ti? Da biste imali visoko znanje, krenite sa žirafom na putovanje. Povešće vas put najbolje igraonice, pravo iz naše pačije učionice. Ja sam pače drakče, radoznalo i hrabro, sa mnom svaku državu poznaješ latko. Jafa, žirafa, visoko vidi sve, korak po korak vodi nas kroz ceo svet. Mravko za stavko, voli zastave da sanja, o bojama država on ima velika znanja. A pričalica jeca, kad priču započne, učenje može da odpočne. Pačija učujica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učujica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učionica, hajde kreni i ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učionica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi.
Joy